Hedefimiz emas, Uyg'urcha nishonimiz. yoki g'oyamiz. Ishlab qilayotganda, Dars ishlayotganda emas, dars o'tganda yoki dars takror qilayotganda desam. Basketbol emas, basketbolga turkcha, Uyg'urcha basketbol. Assalomu alaykum Sayfullo, qanday ahvol? Alaykum assalom. Sizlarchi? Allohga shukr, yaxshi. Programmamizga xush kelding. Xush bulduk. Yuqorida o'tgandek programmamizning qoidalarini bir qadar tushungan bo'ldingmi? Ha. Unda bo'lsa, oldida o'zingni bir qisqacha tunishtirib bersang, unda programmani boshlasak. Ma'qul. Men Sayfullo Abdulg'ani. 14 yaşım kirdim. Hozir to'liqsiz o'ttirning 8-sinfga o'tdim. Mayli yam o'tdingmi? 8-sinfga. Majil yam o'tdim 8-sinfga. Hozircha ta'tilda. Sen vatandan qayerdan bo'lsa? Men vatanda G'ulji shahridan kelgan. Turkiyaga chiqqan qancha bo'ldi? Turkiyaga chiqqani shu 9-10 yildek bo'ldi. Xeyli vaqtda kichik yoshdan chiqsanda. Ha, 4 yoshlarimda chiqqan. Birinchi yildan tatib shunda o'qidingmi, ha? Ha, Mishada 1-sinfdan tatib o'qidim. Vatan maktab o'qiganmiding? Yo'q, shu kichik vaqtimda yasliga olib bergandi. Shu ana tilini o'rganib. Shu ashinchiliklar. Sen qariymi? Yo'q. 4 parili yodlagan. Maşallah. Bir şey yadılama? Ha. Kur'an'ın hemesini yadlaşqa bir nima bormi, bir nishoning? Hem Müslümanlık hem de bizden bir hedefimiz var. Qari bo'lish. Hedefimiz emas, Uyg'urcha nishonimiz. yoki g'oyamiz. G'oyamiz. Hem Müslümanlık mening shu bir. Ha? Nimishqa? Shu opamni, dadamni qiyomat kunida shu hamda nima deymiz? Hamma insonlarning oldida shu g'ururlantirish uchun hamda bir tashlantirish uchun bir nishonimiz bor. Şereflendirish uchun. Bo'ldi. To'g'ri. Maşallah. İnşallah mushu arzuga yetkizsin. İnşallah, inşallah. Qanday ta'tildek, qanday planlaring bor? Ta'tillar hali yaxshi o'tayotganda ko'ngling. Ha. Shu hozir ta'tilda bo'lg'ashqa, shu bomdoddan keyin uxlab, shu 9-10largacha hamda qolgan vaqtimda pishimlargacha opamga yordam qilib, uyda qilyapmiz. Hamda tomoqdan keyin o'zaro do'stlarim bilan o'ynab, ukamning topshiriqlariga yordam qilib, qolgan vaqtlarimda shu yodlagan 4 paramni pishqilab o'tadi kunlarim. Kur'an yodlash osonmi, desmi? Hamda boshlarda shu tasrak keldi, ammo shu qolgan vaqtida ko'rgan siri shu osonlashib ketadi hamda. Ama yaxshi ko'rsan, yaxshi ko'rib yotsang, uningdek oson emas. To'g'ri. To'g'ri. Madrasaga berib yodlaganmiding yo o'zing uyda yodladingmi? Shu 4-sinfda ishimdan xato bo'lib qolg'ashqa shu 4-sinfni qaytadan o'qitqizdi meni. Mishadimi? Ha. Shu 4-sinfni 2-chi qaytam o'qishda hamda Darul Qur'onga bergan meni. Ashada o'qib shu 1 yilim ashada o'tdi. Sen nimlarni yaxshi ko'rsan, nima ishlarni qilish? O'zaro uyda hamda kompyuter o'ynashni, kitob o'qishlarni, nima deymiz, Qur'on o'qishni, basketbol o'ynashni. Basketbol emas, basketbolga turkcha, Uyg'urcha basketbol. Basketbol. Tamam. Shu badan chiniqtirishni. Benim chiroyliga maşallah. Rahmat. Tixim turasan, tixim güzel bo'lik. Hozir mashq davomlashtiryapsan. Hozir shu o'tgan yildan tatib hamda 2-3 oy ishlagan chiniq salonlarida hamda. Hozir maktablar boshlab ketgachga shu ashi vaqtda maktablar boshlab ketgachga uydan davom qildim. O'zing to'rni ko'rib mashq qilishda. Basketbol, ondan keyin beden chiniqtirishni yaxshi ko'rsan ekan. Bundan boshqa nimalar bor yaxshi ko'raman? Boshqa shu kitob anglashni yaxshi ko'raman, kitoblarni bek yaxshi ko'raman hamda. Uyg'urcha kitoblarmi, turkcha kitoblarmi? Shu hozircha turkcha kitoblarni anglayapman. Shu. Uningdan sirt shu hozir boshqa qilgan ishim yo'q. Shu. Qaysi xildagi kitoblarni? Qiziqsa. Shu tarixiy, drama, saqchilik bilan aloqali kitoblarni anglayapman hozir. Emsa o'qishdan betarek anglashni yaxshi ko'rsa shundami? Ha. Anlash oson bo'lgan ekan. Mesela bazı vaqtlarda bazı bolalar zihnini yig'ish uchun bir narsa anglaydi. Sen ashuni o'rniga anglaysan ekan-da. Ha. Shu vaqt o'tkazish uchun bir narsa qilg'icha shu ashni yordamchi bo'lsin deb inda.
ders işləyətkanda, başqa işlər qılayotqanda. Ders işləyətkanda emas, ders oxuyatqanda yoki ders təkrar qılayotqanda desəm olur. Yoxsa ders işləyətkanda işlətməyimiz. 3 xatalıq. Tapşırıq işləyətkən sən oldu. 3 xatalıq 3% tüydü yəni hazır. Bax söz xatalarsan, proqramımız axırlaşır. Söz şəkildən xata. Nə o? İşletiş şəklinə Uyğurca işlətməyim o. Tamam. Xata bu olay. 3 xata bu oldu. 3% tüydü. Şu ders təkrar qılayotqanlarda, şu apamğa yardımçı bolayotqanlarda, şu anlaymaq kitabdan. Onu xata. Yardımçı bolayotqan vaxtda desəm olur. Aşınlaq şu həm də hazırca. Sən bəkərək apan yardım qılsan ki. Hə. Sən məsələn futbol oyunu yaxşı görəmsən? Cıq emas. Nəmiş xan? Nimdəyimiz? Posunumdan. Posunumdan qarta şu bək təkəsən balığı jıqılıb düşürük hə? Nimədən qarta? Hə? Nimdə? Şu balığı təkəsən şəklimdən. Küçümdən qarta şu məni oynatqızmaydı. Mesela orada tutmasam oldu. Şu vartağılı oynağan zaman vartağılı qoydu bu məsəl şöyle ki jıqılıb düşümüz sizlə sən bizni jıqtı etsən ki top gəlsə birini qoysan pom mu deyilməz. Hə şu. Yeklep qoyurken de seni. Hə. Cıq oynatqızmaydı. Bir kere de gitme. O diyen onu alayım kılıke, meşk kılıke o da küçük çıkırıp. Bunda olsa proqramımız axırda basmadan qoyduq. 3% tüydü. Proqramımızın axırda daha öləşkimiz bir maqal təmsilini sorayımız. Biz sorğan maqal təmsilindən axırını sən düşürsə işini deyimiz. İnşallah. Ondan sorayım. Göher yatıdı sayda axırını deyirsə sən tamamlaşırsan. Tamamlaşırsan da bilmə. Yox, bilməyim ki. Yox. Ondan sonra da birey göher yatıdı sayda tanımısanın payda. Səndə göher ballar demək ki. Bak geldi. El amanlıqını dilər. Yox, bunu bilməyim ki. Tamam. El amanlıqını dilər, düşmən yamanlıqını dilər. Dətikə atıb oluruz. Dilin kiçik çıxaldığın üçün şu an yapılmış. Lakin sizin vətənin kiçik çıxqalığını qarmayın. Uyğurca tələffüzün, Uyğurca gəp qilishinin yaxşı gəlir. Mən yaxşı gördüm. Rəhmət. Ailədə Uyğurca yapılsan gəl. Öyle Uyğurca gəp qilishimiz. Şunun bir paydası oldu ailədə Uyğurca yapılğan. Adətdə elə səndə kiçik çıxqan balla bək təz inqıldı. Yani bizim aran turlarımız lazım. Bizim okuyup çıktığımızda. Bizim şu Tilimiz yoktu. Cıklarımız yok. Yanımızda programımız geldi. Köp rəhmət. Mən rəhmət qılım. Sana programımızdan keyin bir kəpəgəllik Sevincimiz var. Konumuz var. İnşallah. Soğumuzda programımız gəlib asan oldu. Rəhmət. İnşallah aşu arzu ailənin Allah əmək açdır. İnşallah. 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 Əziz qayındaşlar, bugünkü proqramımız müşahidə yaxlaşdı. Kiler kısandı görüşeceğim ama. Allah qamal. Allah qamal.